Reka twongere tubasuhuze tunabaha ikaze mwese mwahisemo kudukurikira hano kuri Yosuwa TV. Nk'ibisanzwe rero tuba tuje kubana mu makuru agezweho kuri uyu mugoroba, ariko by'umwihariko tugaruka ku makuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, ariko cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeje gufata indi ntera, nk'ubu mu bice bya Minembwe imirwano yakomeje gufata indi ntera kuva mu gitondo, amaze iminsi hari kubera imirwano. Ibigezweho rero haba mu Minembwe haba no mu bindi bice hose hariya muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ikomeje kubera. Icyorezo cya Ebola nacyo gikomeje kuvugisha benshi, umubare w'abapfu ukomeje gutumbagira. Nibyo tugiye kuganiraho by'umwihariko tugaruka ku byiro bivugwa kuri uyu munsi. Ndi kumwe na Olivier nk'ibisanzwe. Olivier, nguha ikaze. Urakoze cyane Sene, naye nkwakira kabisa ikakugeza amakuru ya update zigezweho. Hanyuma n'ubundi duhera ku mirongo y'urugamba, niho abantu baba bashaka kumva cyane. Muri Kivu y'Amajyepfo niho imirwano ubona ko ikomeje gufata irangi. Nose buriya iruta iyo muri Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru hari isasu rivuze ubu. Mu Majyepfo nuko havaye makuru cyane. Mu Majyepfo ubwo numvaga kuko ariho turi kubona indege ziri kurasira kenshi. Ubwo nkanjye uri i Kigali rero mpita numva yuko ariho imirwano iri. Gusa wowe kuko uhegereye. Itangazo rya Kanyuka rivuga gute? Kanyuka we yatangaje ko avuga ko imodoka zari zitwaye imfashanyo zari zigiye mu Minembwe zahagaritswe n'imitwe ya Wazalendo ifatanya na FRDC, zihagarikirwa muri Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma amakuru ahari izi modoka bazikora bavuga ngo leta niyo igomba kwakira izishayo ikajya kuzitanga. Abazalendo na FRDC bavugaga bazitambitse. Babitambitse bati ntabwo mwagera intwaro harimo inkunga iri humanitaire mu bantu babanze, hari ni leta igomba kugera abaturage bayo. Yabaho negociation bigezaho leta irabemerera, baganije ubuyobozi bwo hejuru bati izi modoka zigereyo zijya mu Minembwe buzaziyanye ubutabazi. Habayo kuzireka ziragenda kuko nabonaga bavuga yuko ibyabaye ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, bishobora no guteza ibibazo ibyago, niko Kanyuka yatangazaga. Ahubwo ibyo biganiro byabayeho nyuma. Nta biganiro bya AFC/M23 n'abo bantu, ahubwo ubuyobozi bwa leta ya Kongo abari abasirikare bari babifunze baje guhamagara abagisha inama babahereza guahead ngo kugira ngo ahubwo ati murekure ibyo bigenda. Mureke izo modoka zitambuke, byarangiye zitambiye zijya ubu byabagezeho. Ahubwo noneho tukiri n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe, ibi niho byabereye. Ibi byabereye mu Minembwe, ahubwo indege noneho yarashe indege zo mu bwoko za FARDC zo mu bwoko bwa kamikaze zagabye ibitero mu turere twa Karingi, Bidegu ndetse na Gakenke. Ho byagenze bite? Ni amadrone nyine yagabye ibitero, ndetse habaye n'ikigo cy'ishuri muri waruvuze ngo ni muri ni Karingi, ni Karingi na Gakenke na Bidegu. Karingi niho ku ishuri ryaho izo ndege zarashe. Hanyuma amakuru yasohotse ari gukorana rwa leta, bavuze ngo ni drone z'u Rwanda na Kongo zarashe na M23 zarashe, ariko bari kubeshya. Zarashe ni za leta ya Kongo, ariko ku bw'amahirwe nta muntu zishe. Ahubwo ijoro ryakeye nabwo hari aho drone zarashe zirasa abana n'inzovu. Nibo abanyeshuri nabonye abo barashwe babiri mu ijoro ryakeye, zarashe n'injoro. Kari we n'injoro nta president no kohereza ibibombe gutyo gusa.
hanyuma muri Masisi imirwano yakomeje uyu munsi wose kuva mu kare twaherukanaga kare n'ubundi imirwano ikirimo ariko yaje gukomera cyane noneho igaragaramo n'abacanshuro benshi abacanshuro mvuga ni FDLR izamo hanyuma hanazamo buriya n'abarundi baje mu kirako icyaka cyo kurwana muri Masisi ngo buriya Loweta Mutayomba uryo yaba yaravuye na Kisekedi akamukubita ibiceri akaza aba FDLR barya ku biceri avuganye na General Omeka bamukubita aba FDLR babanuza b'abamando barya ibiceri ni 600 niho muri Masisi sakuzo abo ni babandi barebye mu jisho M23 abo maragare ko bari kuvuga aho ngaho za Gatoyi na Mitimingi M23 bihoreye ibanza gutegura urugamba yitonze nabo washyokyote turajya gufata n'ahandi turigira imbere basanga M23 biteguye yabakocaguye urumva irabakocagura irarasa barapfa abandi barakomereka icyatunguranye M23 yafatiyemo n'abarundi bakomeretse abarundi baracyari muri iyi ntambara basanzwe barwana n'undi muri za Uvira ahubwo numvaga bari muri Kivu y'Epfo kubumva mu ya ruguru nibyo bintangaje iyi ntambara yo kurwanwa na za Gatoyi ni kiraka cya Kisekedi yawe utamutayomba muhereza ibiceri n'ubwo rerweza ibiceri barwanye niyo ngo na FDL yagarutsemo iza kurwana ko ibiceri bakurwana ku biceri ko abarundi n'abazana baguye cyane bashiriye aba FDL n'abakumano ntabwo bapfa kubabona barwana nk'abahanga ariko nanjye bazana nk'umuntu ufite amakuru urabona imirwano yerekeza he n'ubundi iri joro ntabwo bari buruhuke iri joro bashobora kuruhuka ko iri joro ariko n'undi baraye barwana n'ejo mu gitondo bashobora kubyuka barwana n'ubundi ariko igihe ari n'ikimwe nuko M23 tugomba kwisubiza biriya bice niyo gahunda ifite abangaba bafite uburyo izabametiriza kandi kuko bafite imbaraga nyinshi n'ubwiyahuzi bwinshi izabajyana gahoro mpaka ibakuyemo bakwirinda kudahubuka buriya umuntu afite imbaraga nyinshi kugira ngo umutsinsure ukoresha ubwenge nta ukoresha imbaraga nyinshi uhubutse abangaba izabukura za Gatoyi na za Mitimingi izongera ibirukana kandi benshi muri bo bazahashirira cyane ubwo reka dukomeze dutegereze turebe mu Minembwe na Masisi niho urugamba ubona ko rukomereje cyane rurimo rurakomerera muri iyi minsi nk'ibiri itatu ishize ntabwo barimo bararekera kuharwanira iyo batatse mu M23 abazarendo basirayo burya M23 irashimo nka senkani iyo wongeye bagaruka n'undi kuri iyo nshuro ntihazabura nk'ijana rizahasigara muri 500 bateguwe gahoro gahoro ko imiza yenda isuku mu gahoro bazagenda barasukwa bafire gahoro bazagira ubwo tazongera kugaruka niko bigomba kugenda M23 ubona yuko nta mikino bafite amayeri y'urugamba bari nayo nuko bareka bakabatega igico baza bakagwiriramo bose bagashirira icyarimwe mu kibaya cya Rusizi ntabwo bashobora kurwana kuko baratuje bariyakiriye kandi nuko ko M23 barasa cyane barayamanika ngo niyo mpamvu banukanye wazarendo muri karagaje twabigana ejo bundi ntabwo bazongeye kuzavuga ibitero hano muri za Kamanyora bariyakiriye ndetse na leta ya Kongo yasabye ko FARDC yakwirukana wazarendo igasigara irebana na M23 ku rubibi kutakuzana wazarendo bohere baza ko bagabitero bagahapira bagapisha no sekaba FARDC ubwo ibitero n'undi byo birakomeje ubwo ijoro ryakeye nibwo twabigarukagaho ko byari byiganje cyane bimaze iminsi mu ijoro tubyuka mu gitondo rwose dusanga byabaye ku bwinshi reka twitege ko iri joro yenda bishobora kuza gucururuka
nk'uko wabigarukagaho, ugeranije upimye ikirere ukareba, ariko nko mu ijoro ryakeye nk'uko wabigarukagaho bari barashe drone za FARDC zari zarashe mu bice bya Karingi, nk'uko Kanyuka nawe muri mu itangazo yashyize hanze cyangwa muri poste yakoze yavugaga mu bice bya Bidegu, Gakenke ndetse na Katoyi. Byari byanibasiye abaturage barimo n'ababana babiri twavuze. N'ubundi ntago bibuhagarare n'uyu munsi. Nijoro turimo drone zishobora kongera kurasa. Birasaba yuko n'ubundi tubikurikirana, n'ubundi makuru y'ejo muri update, buriya makuru y'ejo mu gitondo azahora update yaho urugamba rugeze. Ntago biri buhagarare n'ubundi. Naho gaza gatoya na za mitimingi mu gitondo razimuka rwana, update tuzayibahereza ejo mu gitondo nibwo turi bubahe update. Hanyuma ariko tugarutse ku cyorezo cya Ebola gikomeje kuvugisha isi, guverinoma y'u Rwanda yo yamaze kwidekarara, yavuze ko imipaka yayo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idafunze, ahubwo isaba ko abaturage bayikoresha bakwingengesera bakirinda cyane. Ubwo ntekereza ko babivuze nyuma yari amagambo yari yatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima ndetse na Muyaya. Reka nanjye icyo mbivugaho, imipaka ihuza u Rwanda na Kongo ntabwo ifunze kuko irafunguye. Nibyo abantu bitiranyaga. Imigarasira ko irafunguye, ngo abantu bafite ibintu bashobora kuba byihutirwa, bigaragara ko byihutirwa, barambuka. Ngo ntabwo umunyekongo yaba ari hano ashaka gutaha mu rugo ngo bamukumire, n'umunyarwanda uri Goma ntabwo bamukumira gutaha. Iki nongeraho, ntabwo ambulance yazana umurwayi urwaye wenda nk'intuza nka kanseri agiye kuvurirwa muri Faisal transfer y'ibitaro bya Goma, ibitaro bya Goma na transfer muri Faisal ubu ngubu. Agiye kujya kuvurirwa muri Faisal ngo bamwamagane. Ikindi, nimba hari uburyo bwo kuvuga ngo umuntu yari Goma ariko ni umucuruzi arashaka kujya kurangura Dubai, afite visa ya Dubai, ntago azaza ngo bari kuza ngo bamwangire. Nta muntu wari uri Goma ufite visa yo kujya mu Faransa ngo bamwime inzira. Oya, izi kesi zigaragara ko zikomeye zihutirwa, ntago bazamagana. Ikindi, nimba abacuruzi bari Gisenyi bakeneye kujya kugurira n'amashigo, bishyize hamwe bagafata imodoka imwe bagashyiramo amashu, ikagenda yuzuye amashu iratambuka. Icyo badashaka ni umubyigano, umuvundo, cyangwa kuba abantu haba urujya n'uruza. Urujya n'uruza muri ku murongo, hari umugore wikoreye intuzi tomati, hari wikoreye karoti, hari wikoreye amashu, mubyigana n'imboga z'ibyatsi byose muvuga mubyigana. Ariko abacuruzi hano muri Gisenyi bari kubasha kwishyira hamwe bagashaka imodoka ikabijyana icyarimwe, biri kugenda. Urumva hari n'andi mabwiriza hari ko bagomba kubanza kumenyesha ubuyobozi, atari ukwifata ngo urazindutse uragiye gutyo gusa, no kubanza kumenyesha ubuyobozi, kandi bakanakorera mu makoperative nk'uko babigarukagaho, ibikorwa by'ubucuruzi byabo kugira ngo bigende neza, binakurikiranwe neza mu mahoro, bidateje ikibazo cyangwa akaga. Banemenyera muri Covid niko byakoraga, ntago ari gishya, ntabwo ari ibintu bishya kuri bo. Ntago ari bishya muri Covid babikoreyemo, ahubwo babyakiriye ko nta nubwo ari ikintu gikomeye cyane. Ubu ngubu tuvugana hari icyo bita kumetiriza situwasiyo. Umunsi w'ejo nta kibazo, uyu munsi twije nta kibazo. Niba murwayi umwe muri zone ya M20 ngo y'Abagoma na Bukavu, ibipimo bafashe nta murwayi wundi uraboneka. Kandi uyu mugore nk'uko twabigarutse mu kiganiro cya kare, yatotse muri Turi, ari umugore w'umuganga, umugabo yari umuganga yitabye Imana, yavuraga abantu bayikora, kandi kuri leta ya Kongo barabihishe
umugore aza mu murambo nawe bucece arawuzana hano i Goma. Ni nayo mpamvu byabaye ngombwa ko bafata ibipimo abantu bose bagiye gushyingura n'abahuye n'uyu mugore, ariko uko bihagaze neza. Uyu mugore ko yari umwe namara gukira cyangwa kwitaba Imana, kwibura ntabwo wateganya. Byose biba bigishoboka. Umugore umwe biba bigishoboka, umurwayi umwe dosiye ikavaho nta wundi murwayi uhari, impaka izongeye yongeye gukora nk'ibisanzwe, ariko harimo ingamba z'ubwirinzi, gukaraba amazi ugiye cyangwa ugarutse. Ubwo n'ubundi ntabwo uyu mupaka wa hano wafungwa icyumweru cyose. Reka abanyagisenyi se ko ari byo bibatunze. Oya, ahubwo abanyegoma n'abanyegoma nabo batunzwe na Gisenyi. Goma nta banke ziriyo, bakoresha iz'igisenyi. Goma nta kigo cy'indege kirafunze, bakoresha icya Kanombe. Ni ukuvuga ngo rero umupaka ufungurwa, icyo barwanaga nacyo ni ugukometiriza situwasiyo, no kwimetiriza bazashyiraho ingamba zikomeye. Ubwo update gato kuri Ebola ni uko umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mu kanya nibwo amaze kuvuga ko abantu bagera kuri 600 aribo bamaze kwandura Ebola. Avuga ko 139 aribo bamaze guhitanwa nayo, abarenga ndetse muri abo biganjemo abaganga n'abaforomo bamaze kwandura, banagize umubare w'abamaze gupfa. Biteze impungenge nyine ko mu mavuriro, mu bitaro naho hari abaganga bari gushiduka bakiriye abarwayi bayirwaye. Ariko ubwo turi kuvuga Igoma muri Congo Prito, ugasanga bakiriye abarwayi bayirwaye batabizi. Ni muri Ituri. Goma nta kibazo afite. Ni muri Ituri. Ubwo ngubwo ni uko nk'uko bimeze, niyo mibare abantu baba bajyanye. Gusa abaturage nabo ngo bakomeje guhunga bari muri ibyo bice, ko yavugaga ko abarenga 100 aribo bamaze guhunga, bahunga ibice bya Ituri. Abenshi ngo barimo barandurira cyane mu mirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko usanga ari cyo gikorwa abantu benshi ari abakora. Ubwo dushaka twanasoreza ahangaha, ubwo tugakomeza gukurikirana ikijyanye n'imirwano irimo irabera mu Minembwe na Masisi. Ejo mu gitondo tukabaha update ziraza kuba zigezweho. Ntabwo n'icyorezo byose amubere kujyana ubu ngubu. N'icyorezo ubu turi gutwarana, imibare ni ukuza tubabwira aho igeze, niba bakiri 600, niba 1000 cyageze, turagenda tubitwarana. Ngushimire cyane Olivier. Urakoze cyane Arsene.